Rani atinende majengo nirietwa riranende mumeru ende daira ikaire mutwe aigwa muthuku kana mitugo itiagirite ende kirobati kumenya majengo nende ne garugite na kuthambia rieto na kwambararia thiri majengo nende ithirite kinya ikirikana ina muskiti yethato kiri unene ne ya Mount Kenya na kinya kwithira ina timu ya mubira ranene meru tayo alalizizia na kona lami aini pa nkuma ruwe na kinya mantu yangi ameya ranende akari amona boba ina ndikithia yao kithirikari ya kwakirwa nyomba cha affordable housing kubwithirwa madrasa na kinya bioro birabethirite bakiwa nende byatetheria njira nene gukiria kuntuko kenda kulikithia ronero mwandikitwa ndeto muthuri Muriuki aina gichunji kembere kerono roro majengo. Untu bambere bro bati kumenya mantu jege majengo ya Meru ati kumantu bambere bakuthamira kundu kuku na ndi miaka igana rimwe nyombete kwithwe kithira kuringana na historia yo itukugwirwa nonto last year 2025 irio kijiji kiki ya majengo kirakinyagia miaka igana rimwe nonto majengo jambiritie 1925 kibaraba ingi bomba gushuria akariba ba majengo pethe bakimaku tofauti nora tuigagwa bamwe bakiuga akoro barabejete kuma majengo bamwe bumete Uganda bangi bakauma Malawi Zambia kiri utafiti biratogete mantu jo ijorongo no tokathingata akoro baba bare na family ciao na family ciao ki sehemu cha Mariene na sehemu ingi chiri Meru na ibare kinya na miunda yao around yao kwitharo kwina county headquarters kana ara kwa DC basetru terarande muchongo igitara kanga ngiyejere ara identify area gu arauga ne akwenda kwa headquarters ciawe no achiori ikora ni roko ruanto bau bare aure ina bomba gwita baka setro ile akuruta bau tabanto kiri kabajo kiri anto bare no nto nabo akuru bare akuru bare atani kana chiefs ibari negwete gita riu barajukia anto bareja barambiria kubenderia plots naja lakini bebe no tubare anto baba ingi baragitro to plot tonini tuikinya makinya badimanya na makinya iro nande anto barabejera barasetro naja aukanyuma mtoro igwaritora majengo etho agikira muno no ndu ejikena mandu yiki wagagia majengo nyake ja hasta chio tuku utono kuria nyake ja ingana Islam situ edene nde tuturana na tu tiangeka yantu inyoke ja zairo ke ja tuombo kura kwina thina na nya ria kwera kwina amba actually te anto ba majengo bethero be amba ne amba bara bauma na au sehemu mbalimbali ya alifu pakeja bakakombora naja na kunonto maisha jana aja ja tarawaje cheap nonto kwina tunyomba to kwa twire mbere na tunyomba cheap bakumba kuja bakombora bakaranaza ko majengo thaija akwire na untubungi buroburi kumenya bwege ntoreje majengo na dikichunjike kinene kya kadiba majengo ni ya Islam na ntoraje majority almost 98% ni Islamu mwanyama nono ntoatori baje uju bonde ne Ameru gento kyambere utena miungano ko na kabila nyingi kabila kuma ndeje na ndeka ndengi no Ameru mwanya kejora jodero joryo ne bari Ameru Islamu ibendete maisha zau ja doiri kana ja soili kana ja Islamu ibendete manzo zao ja irio nai para attracted na ndanto baba inge para assimilate para Islam bara beto mahaji kana doiri aja majengo bali na musikiti jwa ithatu kiri unene ndene ya Mount Kenya iki effort ira yao ibombere kureta musikiti jajojore ajauju musikiti jo munene ndene ya Meru na musikiti jojo iju namba 3 ndene ya Mount Kenya region musikiti jo munene mono bongozi igitari mutongeria wao reo yatagwa Yusuf Musa Mucheke aremia wa Meru town ibombere kureta musikiti jajojo amba musikiti jo kuonekana jo nene ndene ya Mount Kenya region na madrasa jange jari gaitia jojo kenda ana bomba kuchirita na mantu jami karire na mantu dini yao na mantu pia vile vile jama thomo kinyaja jaskuru muthenya ruju ngethai kumenyithia ugaruku buria bombite kuonekana kirinture iji lakini thayo keja guteka majengo ya alifomere batuto guciarwa na tugikurora kurakari miaka ya nyuma tukuri nandi muthuri Muriuki kirugono ro majengo.